ya. Molo, ngibingelele nje kwinge-FM. Ngibingelele nguwelile kamchunu, ngibingelele bonke abalalela amabhinca. Alalela Ingu FM ngithi molo. Kunjalo emfoka Sizwe Ndlovu kwaSijura lo lapha kwinge FM. Kanye nozakwenu ya ngiyadingeka enkantolo. Ngibizwa enye yentokazi lapho okuthiwa ngizwa kuthiwa isakazela kwesinye seyiteshi ngathiwa yini Khoza FM kanjalo cishe kuba into enjengaleyo okuthiwa uzimdola ingithumelele ngencwadi ngomhla ka-6 kufika incwadi ethi ngidinga e-High Court enkantolo eThekwini ngo-9 ekuseni mhla ka-21 Agasti. Ilokho nje engingakusho ukuthi iyodibana enkantolo ngiyayaka ngoba nami angazi ukuthi kwenze njani. Nami ngathiwa sengibona nje makhehlakhehlekile nje abelungu esezilethe incwadi kimi esho ukuthi ngiyafuneka umhla ka-21 Agasti ku-2020. Ngiyakhona-ke abafuna ukumbona kuwelile abangamasi wonke lamabhinqa labangithukayo ngithi nje ngiwathanda kakhulu abalandeli bami labo umhla ka-21 Agasti iyodibana eThekwini.